da žene ništa ne valjaju, mlade. Amo baš ništa. A što mislite? Ne znam, eto. Nemam pojma. Ne vole dobro da rade. Prvo je pod broj 1. Drugo, najvole da im se donese nešto. To nije kod jednih, kod sviju. Kod sviju žena. Ima možda 10% da nije baš tako. To vi kako vidite svojim očima? Kako vidim svojim očima, a što ne vidim, Boga pitaj. Nekada se prođu mnoge tegobe, seljakanja prateći posao i tražeći svoj životni kutak. Većinom čovjeka život vraća svome zavičaju, vraća ga tamo gdje se je rodio. Žene su nekako druga priča, priča lakšeg prilagođavanja sreći kojoj teže. Naša sagovornica, oštra, britka, u svojim riječima, onako već u podmaklim godinama, ali vitalna, zahvaljujući oštrom zraku i šišarikama na ovoj visoravni. Oslikava nam svoje životno iskustvo, govoreći o srca, o sadašnjoj situaciji, poimanju života današnjih generacija. Da se dobro dobrim vraća, potvrđuju i njene dunjaluške staze. Evo, kaže, bijela džamija. Jeste. U Ajdinovićima, jel? Ajdinovići. Nešto je tu drvosječanju prekrstio. Prekrstio je. Drvosječa je prekrstio. A recite mi, gospođo, kako se u stvari zvalo ovo selo pravo? Ajdinovići. Tako sam čula. Nemam pojma. Drvosječa kako je došao, on je to rekao Ajdinovići, a nije to Ajdinovići, to su Ajdinovići. Tako kažu po knjigama, nemam pojma. Otkad ste vi ovdje Pa ja sam ovdje naslijedila gledala Nanu ovdje jednu Đogić i njezina Atifa zvanog Cara, što je bio ovdje u školi, što je bio podvornik. I to sam naslijedila od njega. Gledala ih kad su bili stari, nepokretni, nemaju djece. I tako su oni meni to ostavili, što su ostavili. Eto. A ko je ta vaša? Ovo. Jest. Ovo su vikendice. I vi ste njih prigledali? Prigledali do njihove smrti. Aha. I tako to sam naslijedila. Nisam htjela uzeti. Nisam bila zdrava, dobro, ali je Nana 100 puta rekla, Đulca, ona ti je Zukićka iz Bakića, udata ovdje, kaže, vi stjeli, ti Hanija stjela, ne stjela uzeti. Ja ću, kaže, zoviti Izolova sudije i to ja ću na te prepisat, mene nikad niko neće kupat, nek ti sa bulom. Moj s tebe kupa, sad ti umri, meni svejedno. Meni je dojadilo odat s Bakića, ona je tamo stanovala u jednoj srpskoj kući. Ovdje, djed je umro tamo, a ona je ovdje. Sve je govorila, Bože moj, da li ću ikad priseliti u svoju kuću da ne umrem, a djed je umro tamo. Mm-hmm. Eto, ništa drugo. Ja nisam stjela stvarno, ali dogodila sam ih i ni doktore. I dolazio je Šatro iz Senada, snimali srce, vozili ih u Sarajevo. Zašto sam nešto halal im bilo, bili su jako dobri. Stari ljudi, ali su toliko bili dobri, nisu bili naporni. Duše njihove, ja mislim, ni u kakvoj vjeri nije bilo. Tako su bili dobri. Nije im stjevao niko, nisu bili nepokretni, ne. Nisu bili, nije joj trebalo, djed je umro prije nje na 3 godine, Nani, ali nije trebao hizmet da je dižeš, da stavljaš kateter, pelene i tako, nije trebalo. Nije, stvarno su bili, povuče mi odavde doktor. Znači, faktički umrli sa svoju nogu, tako se to kaže. Tačno. U pravu ste. Jer ovdje smo odvukli je u dom zdravlja Nanu. Zaboljelo je 15. aprila. 16. je bila dženaza. Ona je umrla u domu zdravlja. Ovdje je došla hitna po nju. I tako je to bilo. I jako fini ljudi i onda ja prihvatila to što sam... A odakle ste vi inače, Hanija? Evo ja sazna ime. To je vama Semir rekao. Lopov je Semir.
Jes, Boga mi. Ja sam rodom iz Srebrenika. Udata u Milankoviće, znate gdje su Milankovići, ali nisam nikad dole živjela, čovjek mi živi u Brčkom i dole sam rodila 2 djece i tako, eto. Ništa nije bilo da je bilo sporno. Doseli 64. u Bakiće, u Šumarnicu, čovjek mi bio šumar, pa je kasnije iz Bakića na Štojnu prišao i bio je poslovođa radilišta i sišao u Olovo i u Olovu smo živjeli. Od 70. godine u Olovu smo živjeli u zgradi. Olovo je pod Maglom. Olovo je da Bog sačuva i sakloni. A vi ste ovdje na ljepoti. Ovdje sam ja, i valjda me to i drži, šta ja znadem, nemam pojma, samo je prelijepo, jest da dolaze mi djeca, šćeri, zeti, sini i sve, imam tu sve u Olovu. Vi ste danas penzionirka, udovica, jel? Jest, od 90. godine. Od 90. godine. Jest. Jest. Boga mi podavno. Podavno, pa je 30 i koliko, i 2 godine. 32 godine. Koliko danas imate godina? Sad imam 81. nastala mi u prošle godine, u ove godine, ne u prošle, u maju, 13. maja nastala mi 81. Može. Odako Bog da. Ne nučite odavde iz Ajdinovića. 4 sam operacije imala, dobro, uspješno prošla. Nikad nisam rekla boli me nešto. Odem doktoru, legnem u krevet i zdravo. Ništa. Da ja kažem, meni je to dosadno kad neko priča o svojoj bolesti. Priča je nešto lijepo. Da je lijepo bolam, što moramo pričati o bolesti, dosta nam je svega. Pa dobro, kad smo kod tog lijepog, evo taj tvoj čovjek Rahmetli. Ja? Kako on vas pronađe? On je bio šumar u Srebrniku. On je bio u Srebrniku, gazinstvo je bilo Tuzla i dole ga prebacili na Siliđe kad je završio školu. Normalno da su razbacali hin nekud. Da. Tako. I eto, ništa drugo, lijep je život bio, baš dobar. Sada žene ništa ne valjaju, mladi. Amo baš ništa. A što mislite? Ne znam, eto. Nemam pojma. Ne vole dobro da rade. Prvo je pod broj 1. Drugo, najvole da im se donese nešto. To nije kod jednih, kod sviju. Ima možda 10% da nije baš tako. To vi kako vidite svojim očima? Kako vidim svojim očima, a što ne vidim, Boga pitaj. Boga mi. Dobro, evo, hajde se vratimo. Ja? Kad smo već kod ti mladi. Ja? Kad ste vi bili mlada i udali su Milankovića. Ja, tako? Nisam u Milankovićima živjela nikad. Ali jeste došli kao mlada u Milankovića kod njegovih roditelja? Jesam došla, udala se 59. a došla 60. godine, na Novu godinu bili 3 dana i vratili se u Brčko. I to je bilo baš neko poštovanje. Ne znam ni ja kako bi vam rekla, bilo je baš prelijepo, na primjer. Šta ja znam, nije se imalo ko sad. Kaže narod, nema posla, laži. Ima posla, sam neće naroda radi. Po meni, a sad, kako ko hoće, a po meni ima narod, Boga mi, samo neće omladna da radi. Neće. Voli čekat marku 2 od babi, da mu dadne noće zasuk ili ne znam jako pije. Dobro, u mene se ne pije, u kući pio mi je sin ranije, ali već 19 godina ne pije. Sad je u penziji, predobro. A vi ste bili mlada i došli ste, evo, mlada. U Milankoviće. Našao vas dole. Jest, i dole sam se udala, dole su bili svatovi, dolazili mi iz Milankovića, familija njegova, jako fina familija. Što tiče... I koliko dugo je on radio dole? Radio 6 godina. 6 godina. U Brčkom. U Srebrniku je radio godinu, pa su ga onda prebacilo gazinstvo u Brčku. Pa ste živjeli u Brčkom? Jest, i oba dvoje sam djeci rodila u Brčkom. I sad ste se vi... I onda se vratite ovdje? Vratili, bio je jedan šumar iz Bijeljine u Bakićima, pa se mijenjali.
Oni otišu u Bijeljenu, ovi došli na svoje mjesto. Uglavnom povuku ga zavičaj, nije mogao više te ravnice. Nije mogao ravnice, kaže moja ćerka kad je išla skoro u Brčko da vadi neke papire gdje se rodila. Kaže, mama, šta je babo ovdje čuvo? Kaže, joj brat Ahmet patke. Pa eto, nešto je rekao čuvo, nemam pojma. I vi ste u Olovu živjeli? U Olovu živim i sad. Ja, oni dođu kad je nevrijeme ili kad često ovdje nemam vode. Nekad ne bude i vode i nekad bude jedno. Dobro, ima li ovdje turista, kako, šta ja znam, ima li naroda ovdje prvo ovih mještana? Ima Fahir Avdagić dole od mještana, ima Numanović Sadija tamo, ima Šida, ima jedna Zaga gore na brdu, to od mještana. Dole vikendica ima gdje je Fahir Avdagić, mnogo je napravljeno iz Sarajeva, iz Konjica iz Sarajeva, ne znam ni odakle. Ja ne mogu slabo hodam, samo da gdje je ravno, pa i ne znam. Fahir je dobar, on je legenda. Dobar je čovjek. Na svijetu ga nema boljeg komšije. Na svijetu bijelom. Kad je bila poplava u Olovu i sad smo bili u prizemno i prilično nam se poplavilo, on mene zove iz Ajdinovića, kaže, Nano, nemam para, 4 djece i 3 fakulteta dao iz kući. Fahir je dao 3 fakulteta, niko nije radio. A sad mu žena radi kod drvosječe. Kaže, bil ti da ja prodam jednu ovcu da te prepomognem. Ne treba, Fahire, meni je iz Posavine došlo para na banku u poštu, samo što pošta ne radi. Hvala ti isto da mi je dao stadiju ovaca. Jedini da je se to ponudio, dobro moja familija, to je Baška. Fino vam je ovdje, nemojte vi iz ovih šišarika. Nikud. Kaže moja jedna snaha. Kaže, doće od tebi tetka, ako nemaš drva, kaže, nabraćemo šišarika. Rekao, to se u mene ne loži, ja dok imam djecu, ja imam Bukovine pun šup. Eto. Jesam lijepo rekla? Jest, normalno. Stvarno su mi predobra djeca. I snaha, i zet, i unučadi, svi su mi dobri. Mora se priznat da je ovdje lijepo. Jes lijepo. Pa ovo u mene bio prekučer sin na kafi. Kaže mama, pa nema se u Olovu kud izaći. Ovdje popodne bude iz svijeta. Kod drvosječe i dole pa šeta pa iz moga kraja, iz Hercegovine i osvakle dolazi i je tako. I ima se s kime sjelit malo? Ima se, meni dolaze žene sa Bakića na sjelo. Ozbiljno? Izgajina na sjelo uvečer. Zaposlaj, ako nemate, reko daću vam ja. Pa ne treba, nema potrebe. Nema ništa, Nema ništa. Nema. Nemojte vi odavde, ba dok je ove zime. Pa neću ja biti preko kad je snijeg. Ne budete, ja. Ne budem radi toga. Što mislite da se ne čisti? Ne čisti se do ovdje, sam se čisti do škole, do džamije. Do škole? Ja. Već mi nađem ovako nekog, pa da očisti, ali ne čisti. Pa znam, ali ipak je ovdje puno ljepše kad zima dođe i dolje je haos, vjerujem. Nije haos, golemi stan, ima svako svoju sobu, ima ali ne govorimo o stanu, ja. Ne govorimo o stanu, govorimo o smogu. Jes dole, vidi. Znaš, to je jednostavno... Jest. Razumijete? Jest. I eto, tako ti je, sine. Znači, to je to otprilike. To je to otprilike. A koliko dugo ste čuvali tu nanu i dedu? Oj, Bože, ne znam. Dok je još nije dobro rat ni prestao, ona je meni došla za vrijeme rata dovuku je meni Senahid Bolić Bolo, komandant. U Olovo, da ja nju vodim u Pasku luku na pregled. I ja sam nju odvukla dole. I tada ste se i upoznali? Ja sam znala nju i prije, ona je tkala ponjave. Ona je bila negdje gore u Petrovićima udata ranije, pa ju se dijete ugušilo 7 godina negdje u Rijeci. I rastala se i došla ovdje. Kasnije se nisam mogla riješiti. Ja 2-3 puta neću da uzmem ništa, ne treba mi. Ima mene u Milankovićima zemlje, nisam odšla 5 godina kako treba. Platili čovjeku, ja i moja zava,
da... Pa dobro, eto danas je lijepo da izađete blizu vam je olova. Jest, pa i Milankovići nisu daleko. Kako ono kaže, fini ste bili prema njima, zaslužili ste. Oj, kaki, nije to, to je bilo baš ono pravo. Ma nije se dala žena okupat nikom drugim nek meni. Kaže Alija Hadžavdić iz Dolova, možete ga i pitat. Oni što je išao na Hadž, Hadžavdić, on je bio ovdje čuvar. Kaže ti napusti Amjanju, nemoj ništa uzimati. Uzet ću ja, meni zemlja ne treba. Ali ja ću, kaže, pa ću nekom, kaže, dat, pokloniti. Samo da ne ostane onijem što joj nikad nisu ni kafu napravili. A joj iz Dolova, kad jedne godine, ne znam koje godine bilo, iz Bakića išla 4 sata, iz Gornje Bakića, nije se vidjela nigde ograda, 4 sata i 10 minuta za kojeg sam stizala, možda za 10 minuta. Bilo zdrava mlada, prije 20 godina. Jeste vi bili domaćica? Domaćica. Domaćica. Jesam. Mene su tražili u Šik, ja sam završila Šnajdersku, ali ja nisam htjela djecu nikom ostavljati. Stavim grah na šporet, kompot na šporet, pečem hljeb i štrikam. Ili šijem. I jedno i drugo sam radila. Imala sam viši račun, negda sam radila u Šiku. A štrikala? Jesam. A šta si? Sve štrikala što se štrika živo. To privatno nešto? Privatno, kako preduzeće, htjeli da me uključe i oni Zekić jedan, što ja tu radim, ja sam njega uvela, vidi paketa vunici, vidi paketa materijala, nekom šila dugi kapu, šta ja znam. Da ti kažem, ali ne merete me nikako prijaviti, jer ću odmah odjaviti da ne radim, prodala mašine. Ali nisam prodala za vrijeme rata, dala sam izbjeglicama. Jednoj ženi dala iz Višegrada, štrikaću, a šivaću sam dala nekakvoj ženi iz... Ali je vam to puno pomoglo? Recimo uz tu platu? Imala sam platu ko da radim u preduzeću. Tebi hoću naplatiti, onom neću i tako je išlo sve. Odmah se bolje živjelo? Oj, bolje. Nije se nikad živjelo ko sad. Nikad. U životu, da je se manje radilo, da se bolje živi, nikad. Da se ne mere napraviti sofra bez mesa. Ja pamtim kad se sam jelo hevtešno. Meso. Meso, normalno. Ili baklava, ili ne znam ti ja, neki kolači. A Boga mi sad. Sad djeca kažu, što si nam tetka kupila na pijaci čokolade, kao što nam nije skupila Milku. Ma jevo, malo pas materi Milka. Neće te čokolade. Ja toliko je zasićeno. Sve je to postalo probirljivo. Oj, nije malo. Da Bog sačuva. Imam osjećaj, znaš, da smo veliki broj ljudi dohvatio velikog luksuza. Oj, Bože, svi. I ko ima i ko nema. Luksus troši. Majke mi. Po mom mišljenju. A što, kako će taj što nema trošiti luksus? Ne znam. Napinje se. Napinje se nekako nas. Ne znam. Pravo ne znam. Što da pokaže da može i on, jel? Da može ili ne znam. Pojma ne imam, stvarno. No, da. Ali ovo je da Bog sačuva i sakloni. Ne imam pojma. Dobro, hvala vam što ste govorili za Bosansku Seharu. Zdravi živi bili. Na kojem je to kanal? YouTube kanal Bosanska Sehara. To morate imati internet. Nemam ja interneta, ovdje imam i u Gledat ćeš kući. Gledat ću kući, a ne moram ni gledat, eto vidjela sam te uživo. Vi mene, ali vaše gledalci. Ma baš me briga. Hvala vam, zdravi živi bili. Nema na čem, sretan put i Allah imanet. Sve najbolje. Sretno. Poštovani gledalci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.